Pozdrav svima ljudi, Srbije Gamers ovdje, danas ćemo vidjeti Dungeon Blitz. Ovo će biti novi serijal. I evo ovdje sam radio već prvu misiju, pa sad idemo na drugu. I dva sam levela. Opa, gdje ću ja? Malo laga, opa. A dobro, evo ga. Ovdje ja i jedan moj prijatelj se borimo. Okej, ajde. Idemo u pobedu. Zašto ovdje nema nikoga? A možda ovaj moj prijatelj što sve počistio. Hva? Skače. I okej. Parkour. Gdje ćemo sad? Moramo ovdje. Opa. Nema nikoga. Nema nikoga. Opa. Evo ovdje ima. Veštica. Što ne može? Mogu da skočim. Što ne mogu skočiti? Što je? Što je? Pauzirat ću pa kad budem uspio, onda ću opet da vam vratim da vidite. Evo, uspio sam, bio mali lag i nastavljamo. Majko mila, ko je ovaj? I gotovi. Uspjeli smo. O, kočem. Da im što ima. Novac, dobro. Pokupimo i ovo. Ovdje ih ima dosta. Evo, dobro nam ide. Sve smo ih ubili. I idemo dalje. Već ovo. Co? Evo može, da. Što sad? Evo, ajde, što je? Ali možemo da komuniciramo. Tako to. Opa. Look. Boss here. Ko je ovaj? Još je ružan. A moram da spasim ovu devojku. Ovo je malo. Dobro nam ide, ali idemo malo HP. Ajde. Nećemo da budemo inspirajni. Ne. Dobar, sredimo se. Što nam ne pomaže. Doći da pobjede do kraja.
Ajde. Ajde. Ti. Još malo. Ajde. Gotov je. To je to. To je to. A, dobro smo, dobro stvar. I oslobodili smo ovu, kako se zove, Hana. I mission complete. Mission completed. Dobili smo patik. Pa super. I šta ću? I idemo dalje. Rank. I uspjeli smo. Jej. Idemo kući. Dobro nam ide, do sad. Ovu ću igru snimati sa Srbija LG, posjetite se na njegov kanal, napisat ću ga dole u opisu videa. Puno dobar youtuber, pravi dobre igre i on je postavio video Dungeon Blitz, gdje se niste igrati, ali samo dobri skinovi, jer imam već jednog karaktera koji je 24. level. Igram već ovu igru puno danima i godinama. I ovaj Srbija LG, on igra ovu igru, je puno dobar, ima dobro igru. Sad se borimo. Ne, nećemo. I smrtno. Baš uvijek nešto je. Ne pomenu. Hvala. Da mi pomognemo, ali oni će sve srediti. I sve smo izgubili. Opa. Connecting the world. Sad imamo abilities. Što je? Dobro. Imamo novu ability. Što ne radi? Udarac. Šta ima? Da probamo nešto. Wave. Zdravo. Juhu. Idemo, leave kit. I to bi bilo to. Nadam se da vas vidjelo. I mi se vidjeli u sljedećoj epizodi, ovdje se nešto pojavilo, pa prekidamo klip. Lost Collection. To bi bilo to. Pozdrav, vidimo se ljudi. Ćao.